Ngalisanda sikhuluma igama lami nguChris Gande. Nanzi inhloko zendaba zethu lamhlanje. South Sudan. Umongameli Salva Kiir usexotshe owayengumkhokheli webutho umnumzana Paul Malong kulandela ukusuka esikhundleni kwenye inkokheli yebutho. Umanyano we-United Nations izolo usole kakhulu ukubulawa kwabazoletha ukuthula elizweni abane empumalanga ye-Central African Republic, Ivory Coast. Kutholakale impondo zendlovu ezilesindo sama-kg angamachumi ayisithupha okucatshangelwa ukuthi abezathengiswa kwele Asia. Kenya. Inkampani yes-African Limited eyiyo enkulu kwezokwethekelela ibe lenzuzo edlula amachumi amabili ekhulwini yathola imali efika phose isigidi esisodwa. Nigeria. Umnenke uyadingakala umhlaba wonke jikelele usetshenziswa ukudla lamafutha okwanga. Kwanele walamhlanje asidibaneni njalo kusasa.